Bav dixebitin û ji ber hin hincetên cuda malbat di temenê piçûk de ji zarokên xwe re telefonan bistînin. Gelo divê merev kengî ji zarokên xwe re telefonan bistîne. Kriterên vê çi ne? Hemû hûrgilî dûnûçeya me de ne. Divê merve kîjan emrî da ji zarokê xwe re telefon bistîne? Valla 12 salî berjête re telefon nadime wan. Çünkü leştik leyzin. Karê işê wan nîne ama disa jî ders merstê xwe çênakin naçin derve leystîk naleyzin tenê telefon nabî ji wan nesîm heta êvarî telefon tileyzin loma gerek meru nede wan yanî heqwestane hindik meriv de wan. Nivçeyên nû bi teknolojiyê mezin dibe malbat ji ber hin sedeman ji zarokên xwe re telefonan distînin. Baş e divê zarok kengî ji xwe re telefonekê bistînin. اگر کو تلفن مثلا جانا زاروک ده هر وند داده یعنی درم مکتبه مالبات تو خوازه کی خبر بگیره و چای کانون تلفنک بتوشلی بدنه کی جبو خبر بگیره زاروک خوب مراق نکن بیام دوی دما کو زاروک بون 10 سال یعنی دبستان سرطای قدان او 4 سال اول پشت ادی دوی مروف جوان را تلفن بکره چونکی دشنه مکتب ادی دزانن چه دکن چه هوا یکشی تشتک لازم به قضا هيا بلا هيا برزبن مروف بگیشه و روزه مثلا حواله یک نشانی میدا سپاندن که تلفن اودا تلفن که اچکا خو به تلفن خو گریده به شifre و دزانه لکویه چه دکه هر تم لدنره مکتب آن درکت یا دوی مروف ما مستینوان راج بیجه تلفن و هيا اگر تشتک هبه بگیشنه من نمارت دانه بیام دما بون 10 سال دوی مروف جوان را تلفن بکره Spor dibêjin heke malbat ji ber hewcedariyên xwe ji zarokên xwe re telefonê bistînin jî divê ji wan re hin sînoran deynin. Spor dibêjin heta 6 saliya zarokan divê bi ti awayî tiştên dijîtal mîna telefon tablet nedin destê wan. Heke piştî 6 saliya wan jî weda destê wan divê ev telefonê kevin û yên berê bin. Zarokên ku her tim bi telefon û internetê re eleqedar dibin nikarin bibin xwediyê ber pirsiyariyekê jî. Spor dibêjin divê kontrola zarokan di destê malbatê wan de be. هفته هفت روزی جی اگر او تلفن بدن دست زاروکا او زاروکه درسی خود اوی گیری بمینن اوی تکیلی وان نباش به اوی تنه بمینه اوی تشتی نباش بکه هوالتی نباش بکه Heke zarok neyin kontrol kirin ve bibin müptelaya telefonan û dibe ku derûniya wan jî xerab bibe.